이시 고급파 아기니 우시에 비니샤기 지보라 뇽 감나 금승기 지보예 아그 금스샤지 히보예 구조 예슬레가 하이 에피치 금사감다 레 타기 베초노 이기고 이노힐레오나 이코니 귤로노 아그 금스샤지 히보예 아코토 에노 히에 구조 예슬라나 뇽로페 규게 비티토에 뇽발라 베탈 베냐나 라키키니 이센샤니에 그냥 너 아트고 테슬로니안 미 아케도 부모 아조 묵국트 힐리 주게고래 길라 아포스톨 볼너 테슬로니안 무호나 아키는 시스킬 이tunengene 이시바냐 알로 이노 그슬호 암피노 농구 시김 테츠베니 에노 님 뷰지스 크리스토 이키르로 농구 홍우 앙울호 에노 앞에 비끔스 두쿠티에 가하노 아레피니 히에 알호자게 Kinyu ne hili ni tula kitoi Jesu Kristo no akinyu irike wala kila paye new ahungulki so wini shamwe mo nyu pyambe tipoliki kmoe ikemu ahungu apyambi ena tipo wala angulho nyu akakamsi shaji tipo ya angulho ilo angicho ikiu apostle Paul na hipoko kamtsu tukutie kahana aripenie epipiage hipolohu nyu no tipo na akakamsi shaji hipora akota kina pititoe kamsi binshani betal binshani akini una kikimishi pione shaki tipo ye nilikeni ya kyu kena tipo ikilgu self acceptance hipo vejono alo jukivi eno akakamsi shaji alo ankyu tipo koi pernenke bi ningbala tipo itari kamsi binshani eno itaji gyoleta itik pa binshani Coco Chanel. Totimi brand irono akoto shiki mo kamsa Chanel data nashi. Nike tipo hutu sikiuno, bikiuno. Beauty begins the moment you decide to be yourself. Rukivi hipo ye kurono no olki no shaki tipo no shinke epki tipo ikil vengena tilehina rukivi hipo hutu jene ishpi bana bitskine. Eke ni uno itani inahu abotulo almono ayre populo sigelana ishikutolo eno irinkulo itera almono timpulo sankyu holo timi itoigimi karen kaha item kaha irinkulo ankyu kumagicho itoigi timla kilkike ayre hipolo ike tipo kumsel bizno noye niye akobu genowe ilki genowe niye pakta genowe bitishi kamsa binshanya nyungna alhozala leshi le akana shigotoku ajo chiriktu chigotsola pejukela dilehina alhona kiu tui azatitala azwa pilana nyung lokime ka khabe pangena akamza pushi akichik pushi nyung losibe pa yu tipo reli pilnanya Ikie nyungi irono alhono lonchiki aki kishiri lope pa kimi timkie binimbala tipo kumsul puna tipo ikil binshanya tipo mega itilki tipo shi binshanya ino hili kisalaki Jamila FQ totim hipo besi binshani li ye Indian milaki itene getona kare ye Indian miko ye ili lote ampe chirikini chirata jesha gele ya akibo shire jegecho ikia anga hipo totim hipo re India la apu arlo la kila khagam ngena Ike kimye mirilana timdakine izi rabzi totim hipo Jamila akyu pa itulana pa impushinke ishbi babanya Indian mikola shichikyu ye dowry system totim na akagini pekza rabzi atotiu no kyu arikena akimre tiba khemlana itulani eno tipo kopesa akimna tsive jengecho Ikimo kimye mi hipo no erike wole kila pa ye dowry tipo lumoe ishbe banya Bidela no pano apu tipolo kams irono ahulu gije shibz bakta gishire khvzini shire Jamila tipo pispan bushire ena Jamila ye titui parolo kimye mirlo ove shibie ampe hamitu Jamila na pano apu tipo khurine ne erike wole kila pakhsho Pak sampam koye kitlamu tie Jamila ke kitipo kimchim la vebe. Eno aksam apam likit moyemu itareti
빠나오 앞으로 흑암고 키우 너무 해 자밀라게 기지보 김심 나겠죠. 기어는 빠에 빡타큐 길리비기 지보시게 이게 아기길리 지보에 규 시부스나 디시베게 베나 빠에 빠메가 지보에 지바나시 레 빠김 샤게 지보노 빠나에 빠나 콰에 레게 아투주 노나 지보 고토과 헤부스나 아김 나츠징김 지보홈 키움노 뭐 비텔라오노 키우도 아고포시 아미고슈시빠 이킬부 빠사게나 빠나 지보에 지바나시 Pwedeng naitani gimiem wo ning dole iro no ato atona kutrekecho. Akiriti rola sharina, roshorli rola sharina, iro na kutata geningo. Ike paye gimiem yerlo vepu pa kimna tito pa salva ike la paye rona kiliva na shi. Iki hu akikili tipo akivigda o shupsu timna pa kim shimna vepkecho. Lai. Ningu komo Jamila kumoge. Ike mo ninge Jamila munomu akikeu akira choke bitishi kamslisha nya kyo rengo Jesu Kristo no oronguno ayere hipole erike pana kumora khurtsni ki kamse khebebse ayere hipolo kumlhom lagishana nyung salne ne erike kumagisha nyung ne tehi agizla Christmas tipo doloki pesibsna ngecho ike jisna ayere hipole erike hipoye oronguno en erongne renashi tipo no Tilehina nimeka angecho. Tilehina noye niye kiu khemgena tipo tilehi ange. Nki tipo vecho no nimuna nyona kopo yona amekusho yona ameka tipo kumsulgyu tipo shibensha Ekemaye nyuno kokopa aturu no kupsa sisi shi kopa akinu shiri kupsa rakyu nyungu atsaniti atsato. Alo jukivi eno akakamsu shaji. Alo anikyu ikukulu. Epiagulo, Ninge Kishibuzna, Potim Tito Gimishinka, Kishibuzna, Alo Jukivi and Akakamsi Shaji, Alo Aniki Ikil Gimita Timishinka. Kutilana, Nepiribekilona, Tipopisa, Ita Ikonishi Bilbenshane. Ike Aturuno, Ninga Shilma Sakitipoye, Ningu Akakamsi, Ninkakamsi Polo, Akivi Piti, Akivi Chuko. Tipo pesu lojinkiu tipo atoroshil masani garbage in garbage out epkiu kamsna itsanen putsale nyung no khine khera tipo ko pesu aloksa pesu nik kamsi hipo loja ke hole kileye pakto shina ashori tipo khine khera aloksa tipo ne birnenge kem nyung no nyung kamsi hipo la akivi piti tipo vesana paye akivi po pesu loja na paye ashore tipo ipirnenge cho ikiru nyung kamsi po na akhotake epi kamsne shanye akho hipo ye kuno kutro mo yana tikma dolo icha mo shebani kem nyung no kutro ke epi kamsa kyu nyung no loji ki tipo no kutro shwe chini eshipkine ike nyung lo la akaka tipo kyu nyung no pe chai chin ma sanye Ikihu kyu no nyung kumsi po hakhel chenge na kyu no akakumsi shaji akivi shao penenge na tipo nyung no tipo kapsal masa kyu akyu tipo hola na laki kinchi bin sha kyu no aturu aksam apami akivi misas shopa shil masa kyu akotone Bakto shino nyung na sas kuloja kim na tachutogotsa mdomgotsa mom tim bipsakyu tim khishikyu timi juklutikyu tipo sas shopa shawake olekila tipo ko pitina nik kamsi po shipsa venenge no we ena nyung ri tipo do tipo ko nisne sa venenge tipo muno aksam apam kono kono akakamsi shaji alokim gena tipo ko sas ke shema sayu akoto shani akini no hobbies tipo akivi khilmasa kya khota shani nyung no ishi pichini an idle mind is a devil's workshop ikya akakamsi kyu mshigba ka ado ililaya kenla tlena akakamsi pola aloksa ko to mi perwe chengicho ikiru nyung no kyu no ni pala alovil pichini kyu no nyung pala alonu pichingena tipo ko pesa new hobbies shilbe masakyu tipo ko bechono nido tipo pol masakyu ona kota shani sala sano no amutu shikyu ulo chagai tipo shi maye no kyu na la mlai takyu au tsamaji di tipo ulo chagai tipo ko shi
Momo no na kaku ye cheraye momo ali ki pyo lo cheraye kiu lo no olo no chingena ti poshul ki bechono o ko kum se shaji hi pore alo ki ti poshil nani en ti po bechono o alo ju ki vi ti pore yebde ipiril ki ti pore shilden ki bi pespilani akutushi bilne shaki ti pono akota shinin na ha ki chekeli po ye social media ti pono nyungu Snappi tagi kiule, hipovechon akiviro kutomishilani, hipovechon aloxare kutomishilani. New netani, gono new no, laki, ringena, tipo, nonoku, rangena, tipo, kinhilana. Salata no ahamne le jara paye, leneta kujokra ahamne ne chuto, irvan lai. Momo no, à l'équipe le jujera paye, à l'équipe no joa ki ola tipo no kujokra nashi. Ikihu new social media tipo lori ki shitiri ki shelma sakyu sala no joa ki tipo no okakum se shaji ship saga ye tipo no osni khaga ye tipo no opala amroi depe tipo no opala gdam sas alok sala no kimiri ki shiwe bana pa ye tipo ko ye kumhol be masakyu ipo no joa kyu no itula kyu no okakum se khani kyu no opala azu hawul pene shankena o chiri langena tipo ko Juma sakyu le tipo irona akoda shan ikyu social media tipo kishi tire kishama sakyu tipo ange piti nimo akagam se shaji alwange omuno ning kwaji hipo akivi logitima sake pipi ake tipo atrishi pilanye akinu bilisha ki tipo no new no alo jukivi tipo ikil ni omuno en ning kagam se shaji hipo alo ani ki tipo shinki omuno Kristo launo noye niye gyugena ning mega tipo ichil legimitim shilma sapzanya ina jamila ki sapise pivige toy ning gantz jamila na pomnam akiviu kinye ike pivige toy alo rukivi tipo ye no ni kyugena tipo agaki qishiri ni shilgi no shilgi tilena alo rukivi tipo ipirane shanginye ikihu ning mega tipo ichilana Nyungye alhona pa jukim hilana ning pulas pepani nyungye Jesu Kristo no ni ronguno pa khatsvege tile ni meka ani nyungye alhona azapolono akopushi amekushi akamzapushi akichikepushi nyungu la pepani epyu ni khoni jitipola akivi tipo no alhotsa tipola nyung lolo nto toishira waye no ina ni kyugena tipo itilana paye tile na alo jukivi tipo Iperne shani tilegina araki reshi no shilne shani ni shilne shangine nki tipo pese akinu shipilani aktu eno ashakashi bilne shaki tipo ye nyuno kyuno ashoju kivi kyuno aju idivichi kyuno adogolo na kave chingena tipo eno kyuno aju igimo kyuju kivi kyuno adono wora alao ju vivechi ni kyuno alo ju kivi kena Hikma dolo iti kutu dashil ma sakyu irono akoto shiani anipu shangine ashoju kibi dire aloke akoto ke ni tie akoto kumo ishpi pamone kurongu ya biveke to yaju kibi pake tipola atrishi ani tinasne la ke tipo ye ashoju kibi na shipi la ke ashoju kibi tipore aloe la eke Nyung itima sakyu tipo no a showu kivi tipo ye nyung gantsi apampe khapsungwan kiwe yong na khme bange ike ampe kikilana ado kikilana a showu kivi tipo ye kili chenye iti muju kivi tipo kata kitla ilimi shi perekela kata ilim pro shvekela kata aza shvekela maye abza shvekela ju kivi tipo kata tashnani Agi shaglo mani pampi shagapnam kili venenge la kening no tipo itibze tipo keklana ni nguju kivi tipo ye hipo ke epyu ina abotula azuna bisirvege to societal definition of beauty la hi to zip ipo shagmasa kupukla masa epyu tipo kumono ampe keklana ado keklana ju kivi hipo kata shivi chinki epyu tipo ikil masa gecho ipo ampe adorloki kikilana alhono aju agore ahila ola kyu okumratsi be pangena tipo tutreti masai tipo hejeti masai la eketona aloju kivilki akakamse shajiliki abzenyuno asho tipo kocho vekela tipa kiye
nhưng cái sự xa thì bộ à chụp sao một vài cái cho nè cái hồ nhưng nó chỉ bộ cái ít bớt thì bộ à đồ à lo cái là à show rồi cái thì bộ cái sai thì mà sao cái cái mo chính là à lo rồi cái lẽ à lo rồi cái thì bộ nhưng nó à khó to shi thì mà sao cái à lo rồi cái thì bộ ye anh bên nó vô cái à đồ nó vô cái à lao yeb de birin cái eno hie khulve chemo hipoye jelve chemo hipoye timnani launo poka suvernin kyu timeti bokma kecho allo ju kivi hipoye se khasli kivi aku kwaye kivi sikini jekini maya akamla akrata allo ikne kyu ikrai kyu tipo ko to mangi cho ike allo ju kivi tipo ye nyuna msa pelana nke en jiri pelana nke no tipo jiri kite ambeno wore juvi kite ne ki tipo no akoto shilmasani eno bia ke tui allo ju kivi tipo nyung allo no yepte ibana ngiru tipo akoto shilmasa kyu tipo pesa bikishilanya eno hipokam zorola ta nyuna betani shaki tipo ye tim kono no allo no juvi kyu tipo angena tim kono no akakam se shaji tipo akivi shikem gena tipo koye kutami ulo ga juki tipo chojeni pana likhi pana ikhilu pana likhi pana juki tipo iti jenge cho le eno kutami ri khakhel kyu kutami kupul kyu ni likhi ni ongno kuma pu kutami ongno ge fakai likyu eno allo juki eno akakam se shaji allo akyu to tim lakhi tipo ye pana ngwa kyu pa ngwa a ena pa ko tipo kam tsila ruki yebdel chikyu tipo to tim lakhi ke cho de ngno ni kam tsu a sho ruki tipo to tim likhi shimone kimo allo no khoi pirabza allo no pui pirabza tishena ni ko ni ho juku pushikimi to tim shilya